Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman perkembangan terkini dari para prajurit yang dimobilisasi. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Rabu 25 Januari 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan prajurit distrik militer barat menghadapi hari baru di jalur rintangan psikologis. Di tengah salju dan kobaran api, para prajurit giat berlatih dengan tantangan-tantangan baru. Tampak mereka merangkak, memanjat, dan belajar mengoperasikan senjata. Prajurit yang dimobilisasi tersebut semakin menunjukkan kegigihannya dalam berperang. Rusia melaporkan secara total 376 pesawat Ukraina, 203 helikopter, 2.944 kendaraan udara tak berawak, 402 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Бойових броньованих машин 6284, артилерійських систем 2148, РСЗВ 448, засобів ППО 220, літаків 289, гелікоптерів 281, автомобільної техніки та автоцистерн 4944, кораблів та катерів 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1897, крилатих ракет 749, спеціальної техніки 194. Дані уточнюються. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.